Voina kan program climate change thematic 3D model exhibition hi kini state climate change cell ti chuanin buat sai tha kan tin kan real na alo rei to a amaro chu hun rem chang kan mu thei lowa April tha khan STEM Science Teacher Association of Mizoram te kan berona he program hoi hot tur hianin min tho pui them ti te kan han ron an ni chuan lom takin an lo poma kan thok ho theita he voina a hlo thlin na ro pui tak kan mu thea zirlai school rang kan som te tangin somni pakhat lai me aron tel thea alomam kan ti hlea tin voina he program lo lotlin theina turata na mi poimo deuh te kan oma keima ni athok tu lampang hi chu lo in da thatai la kan education department lama kan director te abikin he hun no pangte le zirlai te school te antel theina turatan min phal sakin rem tina min pe a tin district education officer tin ten he na hriat tina te lo thon chuakin school a te min lo puandar saka kan lom em em a an chunga po lom thu kan soinon ni le sela voina kan program han chan hi sikle sa in thak danglam zelina ahong a thleng mek te thleng zel tur te le ahong theite kan hriat chian le zual zel theina turatan abikin zirlai te a tu tha kan ti a he exhibition hi kan tumdana chuan zirlai te an mani in research te an ti a zirlai te le kha te an chiara chumi manga an thiam na nge manga he model rang siam chuak a ron en tir tu hian kan be se a in ti siang na ngor lampang kan tumani lawa he hun ron be sei phak bakin he model kan en hianin anon ti tha ti kan mu hian kan lom em em a hlok kanin ti to hle a tin helai muna ron tho tura voina rong kalte abikin school mun ina min dailo wanga school zong kan som theilo rualin kan som te anon kal thea kan lom em em a chu ka han soi du bokani Mình chú al rempuya niya ka channel mình hi lal samwani niya government Mizo High School class 10 zero like an ni chuan kan ma 3D rom project kan ron chop so hi climate change Mizoram chungbi ka thlen dan ni o kar dan niya ama tlama tla hian ein rina kan siam ta ni chu ta chuan hemi lampanga hian hemi lampanga hian human activities which cause climate change omta machine kan thilti Mizoram big anga khan kan kati to kha machine thilti ina climate change alo hong alo nei dang kha ni ta chu ta chuan alang sar zole chu hei forest fire in ting e climate change hong nei the kan ti dan chuan forest fire a chuan hei kan lo khalta chumi chon borok chia kha alo release alo ti chuak ta ni chu chumi chon global warming te climate change te kha alo thlen pha ta ni chuanin heta te po ispat leng te Mizoram mi ti kha aron da ta hei hi road siamna factory kha animeya ta chuan hei road siam khalong kha chuan thir te kha an lo ti tui ta ni chu chumi ya chuan hei chiak uruk chiak kha lo chua pha ta ni chumi chu mishing chan chhauna mishing human development na tan chuan thil poi mo tak ni ma se environment tan chuan he khu hi thil poi tak sena thei tak bo ni chuan hemi site zonga kon nan da hi human activity which cause climate change Mizoram anga langsar zual mishing thil ti ina climate change effect an nei dan chu kanon tilanga chuan hetlam panga hian restoration of climate change ania chu ka chenun hian ron soi fiang heta hianin sustainable farming hi omta drum cultivation hi hela oma drum cultivation a hianin kumtina tlang rama lo nei dang khani ta ne chu ma se tlang an lo nei na hi kumtin in tian an sonzel ta slash and burn an tibok ta drum cultivation hi chani hemi drum cultivation hianin resource kan leicha kan nei te le khang te kha ati china sa ma mun nga ya lo kan nei thei to lo wang hanin hi a lo khak lo ani chu chuwang chuanin sustainable farming permanent agriculture te pon tibok ta hei hi kan nei zel thei chanin a chha ma kan lo nei war zel thei chan a chha ma chuti chan heta hianin borak khu hi aron leng ta fossil fuels kan manna sa thi chu fossil fuels te mangna sa lo hianin
energy te aro energy te mang na sa lo hianin solar energy te wind energy te hi mang na sa zok ta ila inte po hi kan environment te po a develop don ta ani chu chan hei ka sei tang hanin borak khu te ron chaka hemi borak khu pollution titlem thei tur hianin mun nai te kan kal don te chanin cycle te hiang kal ta ila ke ten kal nim jok ta ila ka kan si sil na tan te po khan acha ma chan hela hianin hei NHIDCL hi ron ta hei National Highway Infrastructure Development Corporation Limited khanita kong an la ya khami an kong lai na kha an kong lai na vung kha apai na hun tur ni lova enge ten an nol tap china wang khani ta ta lo pa ngai nei ya te khanin ten an pai thata an nol thata khami khanin enge lemin te siamin hei thing te kha ten alo minta ni chu le te kha lo minta chani kan tui tan te po alo tinu a chan headline apo yan hei kan mu thayang hianin tlong luya ten hei tlong luya te leiten paya bollo plastic te an paya heng te hi kan chisel na tan hianin achalo ma food chain a te po achalo ma ni chu ahong thei kha chan helaya hianin hei sensor kanon data smart dustbin mo ta hianin ultrasonic sensor mang hianin ta Arduino mangin kan programa ultrasonic sensor kan code programming kha ultrasonic sensor han kan upload ta khami mang khanin nge a in hon rei chung te le khami chung te kha le ai tian a detection a hazong a detection emotion detect thei range te kha kan set thei ta ni chu chanin hemi hi kan ron ti lan na chan chu waste management atan te le nge a hygienic awang te po in mo ta khoi ngai lova ta ma detector motion detection manga aron in hong mai the ni wang hanin nge a lo khak ma changka boka hei hi nge ma kan lo son zel theina na kan man thei chan a cha boka ni chu heng zong hi kan ron sob cha thei kha ni mai se kan lo me ole hei when I hear climate change chungchang a 3D model chungchang a stamle DST lamin tianga inti siana kan han buat sai hi alom khop maya heng kan in buat sai in ti siana hi no pang te hian an tangkai pui maya hemi climate change chungchang a hian na satakin ma kan son pha kan be se ya aizol khachung mai pon ni lovin Mizoram pum huap atangin khosang sang si ha tangte serchip saitual ma mit lam thlangin hetiang hian in ti siangna kan han nei ni a hetiang ang an buat sai hi Directorate of Science and Technology lam hne na hian lom thu kan han soi tak mewa hei hianin no pangte a na satakin kan khovel lodang lam zel le hemi climate lo dang lam zela hian na satakin Mizoram bika ma ason thei kan ringa tin kan nau te hian hemi kan environment lo chezel laka po hian na satakin ngai tuana an sen pha kan be se ya atakin tuna han an entira an soi fia chutiang chuan naupang school naupang tam takin he an han ngai thaboka chutiang chuan voina hian hun thatak mai hun hlok tak mai kan mangtlang theya alomom khopin ka sia tuna hian he school somni pakhatin model an lo siama Directorate of Science and Technology lamin na satakin sumten senga an buai puya riru le ngai tuana tha tam takan senga chutiang chuanin hun kanan mangho theya alim oma anuam maya hei hi Mizoram ina ma ason pha ngei kan be se ya chutiang tak chuan voina hian hun kan mang thei hi alomom tak zetani tin hetiang ang hi kumtinin lati zelpo athakop maya hei hianin na satakin no pangte ang hong ani kan ringa no pangten heng hi an lok pui mai baka hun local zel turatan kan khove lo lum zel te lo che zel te laka inven na tur a hong ani kan be se ni kalome chibai ule kan model te milawan saka vain kan lome ke ni hi Angela le lerwa lua te kan nia government jail high school changa local kan ni kan model hi climate change effect kan ti lan na turania heta han chi sang kan bwa saya dryland te forest fire te scarcity of water khatiang te kha chi sang ha kan lo ti ani ka chiam pa ka partner han lo soi fiang
heta kan ron tar lan tak chu climate change bo ruak lumina khorel china chang chang ron khen te nia ama saber chon ta polar ice melting here nia khovel chim toble mar to pa vur konte an tural na se mema 0.8 to 1.2 trillion tons land an tural to ani het chu wang chu ti ani awang chuan polar region kan ti vurama nungcha cheng ho tan omna tu chen na mun tur om to lowa chu vain tam tak an mang to ngi ani chuan heta hian cyclone lem kan hmuwa cyclone hi sang kha zakwa som seri le pakwa nulama hian 5% line athling jing to anat lampo hi category thum atangin category nga akai sang so to ngi ani cyclone hlom ziale thila ti chia thena sa je chu kan traffic ome heti athengun ta view me hi kan ngai mo atul to tak zet ani chuan heta hian decline of fish pollution kan hmuwa hi khovel boruak lo luma wangin tuipui hi aron tilum belvedewa tin tuipui hun than khat thur te awang hian rams tuipui chunga cheng nungcha tan ngai na omlowa anthina sign an pem chuang na se memboka chu chuan ele barzun na konga harsena min siam harsena tam tak miron siam le tin hetiala hian ice retreating kan hmuwa Kangkara vurte antural na se mema heta hian kan lui tuinar kan Kangkara vurte kan lui tuinar berte an nia heng hi an lo tuiral zo vek chon nekin a chuan kan lui pui tui te hi atang chat long te asoi theilowa tin heng vur rong var kan ti ting te hian nia tanga lumna local te hi alo pelet trina chumi a vur hi atuiral zo vek ani chuan kan khovel hi alum bel na sadon hle ani chun heta hianin sea level rising kan hmulia khovel boruak lo lum zela wang hian tuipui tui te hi an fan ve a chuan khomola cheng nungcha tele mishing te har sana tam tak athena mitam takin ani lowan chuasan angai pha chuan ejunna konga har sana tam tak aron thena heta hian dryland kan hmulia tuna han kan khovel hun za thena hun li le point ni hun somli pahni hi dryland an chang chho mek zelani tin heta han forest fire kan hmule boka forest fire hi athen na chan dik taka chuan hemi dryland tho hi ania le heng ramro teng te hi trekina adin le mishing tana kan mezial bung kan pai du da lu tu awangte chungba ka chuanin kan mei chem kan ti mit that lo awangte kan lo halna me kong kan sial that tok lo awangte na thleng thei bok ani chuan heting lan landslide kan hmulea landslide hi mishing heipo hi mishing tena kan bo lo pai du kan pai dan mu mal lo awanga thleng tho le khochin danglamina khokheng le ruwa sur dan mu mal lo awangte khu aro la ya ruwa bo hok thut hian landslide leimin kan ti asiam olsam bok ani ti antirna ani le bok ani ka zong kha ka sei thei tok chuni sela kan lo me ngai le kaming chu la ro pui chin za kan ya government high school siha tang local kan ya hei tun tu mai hian state level climate change 3D model competition lom tu kan local ve a chuan tu ba kan local hi kan voi khat tel na ni ya kan naw pang ho te point an lo khop maya he an thil siam atang hian an mani a hian relu na sa climate change sung changa amo awareness sung changa mo na sa takin an nei phaning kan ria hei tun tu ma po hian kan lok pui khop ping kan ria helai kan local hi naw pang teril ruan na sa takin he model exhibition atang hian interaction tele eng mo zona tang te point an mania na sa takin awareness a pening kan ria kan lom tak setani le coming to Sarama Somplang in the Rosebud School Changaron Swak and Nia Voina Hian hey mini lomum taka hian climate change chungchang le deforestation zong te factory le nilum zong ten he kan covid effect dan ne kanon ena student zong school zong te pon siam thiam ma heminia kanon kal the alomum mani kan lokpui le ni Kaming tu biak than pui ani a class 10 Zembo Government High School ka kala chuanin kabulami hi le chuan sang class 10 thau Zembo Government High School kal thau ani a ole kan muang hianin hemi hi country di climate model ani a helama hi chuanin kum kalta a kan ram omdan te kan ram omdan te le borak omdan sikle sa in thak mumal tak ala nei lai te ani a borak ala thiang nimin thing ala tama tuina te po chatak takin ala luanga ala thiang nim matin ran sa tele mishing te pon mumal takin nun an la nei theya chani ale lama hi chuanin
industry te factory te tam taka ron ding to a mishing in kan ma mo siam chak tu turin kan ma mo wang ani a allo tam tak zela wang khanin a chemai ani lawa mishing in kan industry a kan man tur thingte chi sang sang kan wa cherewa wangte khanin allo cheve thia tin industry changa bol holo chak tam tak te khanin ati che thei bok ani thingte hi mishing te kan nun na na thil poi mo ta kan ni a thingte hi kan mamo kan chak khai engkim kan lak na ni a chomin petu te ni ba ka kan tan hin hlu em em a kan tan an hlu na shalo hian kan kita kan tan atang kai thau tur ni ma se aphun le lam pang isak thin lo hian kan ki thina wang hian thingten lo che reu zela kan ram ngo ten lo che jawa hi a poi em em a hian kan boro kan sikle sa in thak tur te na sa takina ti boya a kholum lutuk te le ahun lo lo ro sur thu thu te tuilian te thlen sa em em a chu mai ni loin kan vut lang ten lo tuin sa in tui pui chim china sang zela he hian nakin he mi awang he nakin loka chuan kan khoweli chena tlak lawa lo chuak dona pui em em ani hei khwa hi hetia ro top ni lavin hemi factory atanga khulo chakte motor kan mana changa khulo chakte hianin borak chha greenhouse effect kan ti kha aron siama chumi greenhouse effect la chang greenhouse gas shang shang carbon dioxide methane nitrous oxide le fluorinated gas te aron siama khami khanin ni achanga eng kan mu kha nasa takin atipunga tin khovel ron luma chumi chu global warming tipon kan soya ama kum dang ain aron lum na sat mai ba ka khwate arawa khokheng te atam em a khwa aro chuanin khwa arawa thingkung atlema ra tu tlak chalo chuanin me alte osam takin asiama tin mishing te hianin me al hi ama chawa oman la mishing te siam ka ani a rithethil tam taka changin aron chhuak theya mezel zu ka changte le me chem ti me lawa changte han aron chhuak theboka khami bang khanin he tlang kangte thingkung kang tam tak manlak to silo turang te kha aron siama khami kha siam chat le thei ani a tuna hani hei kan hun lola om thei ani awangin siam chat le thei ani a hemi hi thingphun te thingphun war te le ke ya kal hi warila mun tam taka hianin motor vek lo pon kankal motor vekin kankal vek kher kha angai lawa ke ya atam theyang ber kal kha kan mamo a achulte a po private motor te khatyang te khamang lo shamila public transport te khamang chinila chuanin chu chang khovel chale thiang nim kan le siam le theido ni kha zong kha zembo government high school ten kanon soi thei te chu ni e ole ke hi silal thil ya na government Bengklang middle school champaya teacher kania science teacher kani san lawa amaro chu boini ya hian high school ho kara min somna pilo tling turin kan ron telvea helai ki la hian kan model kan da voini exhibition hi kan tan hian a lok thak khop maya a chan chu high school ho kara ka soyang khan kan tela model thatak tak te kan han muwa tin an right up te ka thei angin ka chiara kan en kwal vela mason na tam tak kan nei pha ani tin kan nau te hi hemi science thil chungchang kherlawa po hian cher hi kan tum ve na sa em maya tuna ron tel te hi class 5 zirla yan nia nakina science congress te tin exhibition dangle science til manga kanin elna hian anni ho hian an zuam zak to in karinga voini a hian tel ve theya kanom hi kan lom tak zetani ti kha kan soi du ni kalom e Chibayule kaming chu Margaret Chongmoi ni a Government Central High School changa loka kanya ka chanu hi Cindy ania boina kan ron in huang hyang kan topic hi effects on temperature in Mizoram ania kan chawang Mizoram hiram nuam tak le sigle supporter nuam tak mai ania he temperature pa ngai ni chinin amai ro chu ma seng kumso pangai movel kal ta chung khan Mizoram lum zong hi 2.5 degrees Celsius nai na lo sang chauta am hei kovel pum puilum chawdan 0.6 degrees Celsius achanga 2.5 degrees Celsius ain a sangdai jok nin kan shani kan huang hianin ama chuan kongte la zima thingte la tama mishing kan na tlema kan tui te hi la thiang him em ani khane
ole tuna kan mu ang hianin tunlai khovel kan lo than chho zel na hi mi pui kan lo tamin kongte po kan lo nei lian to a tumi kan nei zau chu thing le mau kan ti chere wa plen mu mal nei lovin inde kan sachina ti chuanin thing le mau te kan lo ti chere wa kan tui na nei te alo kang a le khi chatte asiama ti chuanin le hnoi thuk taka changin nge tuite kan pam chawa khami kan pam chau khat athiang him kan duangin athiang him to kalawa hei tula kan huang hianin kan lui a hianin plastic hi kan pe na sa ma polythene plastic nen chu tang chu man lai kan tui in chin kha athiang him to lo ma chu wan chan nan tam takte a thlen theya hei kan huang hianin motor le factories air pollution factories le motor khu air pollution sam na sa ma khami air pollution mishing tan a chalo ni hei tuna kan mang han thing le mau hi kan ti chereu na sa ma chu Mizoram abikin aizola hian kum sang ni som pakwa April ni som ni parukha Columber ni in 38.4 degrees Celsius line khwa kha alum ani khami thabi ka khom dan la khomin 34 degrees Celsius ani hei global warming hi mi puite in shat to na thile mau phun war tura thingle mau phun war tura in shat to na ami hong dan in shil shat apoi mo ma hei hi mi puite kan in zir tir apoi mo ma ni lo me kaming chu lal riat puya ni a karong kalna chu mamit ani a government mamit high school a thokani a chuan tun truma hei kan 3D exhibition hei climate change chungchanga kan nei a hianin hei kan school no pangtenen kan ron kala he exhibition nei hi hei tuna kan school no pangte rongkal po hianin an hlok pui hle a kong tin rengin kan environment mishing ten kan ti chiat nasat awanga climate change kan tor climate change nasa kan tor ang chi te zongzong te po an the thiama chung ang zongzong chu he exhibition hi awareness thatak ani pon kan sengal boka chuanin hei tuna po students sang te visit torte anrong kalboka heng te po hianin hei an han ena kan model siam te school san in kan siam te po hi muno man ti in hei no pang te pon an lo sil fia zela an hlok pui ngei dom bokin ka sebokani kalome Kamin chu le ro feli kids care school changa local kania po som zir lai kani ti chuan voina he exhibition na kan lo tel ve hian an thil siam le an thil ti ka en hian nal ka ti in dang dai ka ti em an man ro man te hi a cha ka ti a hei kan hu nga lo tam tak an mang boka ti chuan in ka thil sian nga lo tam tak ka she thar boka a lo ka ti a ti zel tla ka ti bokani ti chuan in an thil siam te hi a moi hlom em ma kai chuan in moi ka ti ka hu nga lo te atam em ma chu wangin ke chu na kum zela po ti le thei chuan in cha ka ti tak zel tani an thil siam te ke en hian hei tunai kan bo rock in thak dan te kan she thara ti chuan in kan thil ti chat lo tak te tuna kan in lak changkan na awanga motor kan man na satte in boro ka ti chia dante global warming lo in siam dante ka hmu hianin chan kan la ka ngai ka ti ma chuba ka until siam te hi hemi cha ha kan in zir chwa ngai ka be se ni kalome aming chalal chungnong aral te nia class 10 zir lai mi government rang chona high school atanga ronkal kania he exhibition an buat sai chang hian ka in buat sai na ringa ta po thil tam tak ka hriat pha kan chian te le kan chung te le la thu poimo thlen thei tu min siama an buat sai na chang shim an chi kalom ma ka hlok pui ni vena in exhibit te kalo thlir via uluk tan kai pon an bunom ka ti hlom hle maya kar khat chuang ten siama school bana te in siam ti te kan lo thia tren khat chuan te so na satakin theiba top chu in thale zung te in hun te in lo mang ti te kan thia tin a thren phei chu kar le lama te exam nei mai tur te po khain lom ti kan thia hetinga in pek na he program te hlotling dura in pe no zong zong alom thu kan soya
tin he program mi poi mo em maya kan thriat angin tun lai khowela chuan climate change hi khovel top thlen tu tur an rin te zinga mi pakhat te poni helani mo ali so local de na khachu thu dang ni ta se climate change hi nuclear bomb teng boka khovel top thlen thei tu tur zinga an soi zinga pakhat ani ti khan sei tel duwa chu wang chuan veina helaya kan thil chai ho hi kan thil ti ho hi thil na mai ani lowa kan tu le fa tele chen na zel tur sem tha turin tiang hian awareness ni performin tiang hi kan bo sai ni ti kha kan sei tel duwa stam te hi an tha em maya ti tuang khan an ho tu te thopui an nuam em maya thil ti ho pui te an nuama an tlom nga ya an fel boka an mani hen zonun zamoi te bet training ka ria bek te nuam em mai thina vena te po hian hemi ti hlotlin nan hian an support na engkim mai kha kan donga chu wang chuan an ni wang liu huna hlotling ani ti kha kan sei duwa lom thu an chunga ka seya helai min thleng tu innovation facility center te an chunga kan lom em mai ni dang chu ni se helai vel an ri chuanga mo tu bo ri te khol ri te thil deng ri te thil ver ri te te meang khang ti rang tanga ri tur hi ania wena po hian an na tlang pui te thul khopin helai hian min lo dong songa an chunga kan lom le maya an ni po hi science and technology noi mi tho kan tho pe tho chu an ni na in an chunga lom thu kan sei tel lu bok ani vena lotel zong te zirtir tu te no pang zong te in zawai chunga lom thu ka sei le ka sei ri ta dewa min tha thiam don ya lo me heng te na sang knowledge of the area of the study antita kha inthil ron so khan engange in knowledge in nei ti te presentation engangin nge in ron present ti te le inthil siama khan enge in creativity originality te anena tin in model kha climate change nen engangin nge ain relate dan te anena tin evocativeness antia in model kha han en mei khan in min kai hruai ngal thei mei thilani em ti te na te le in thil siama kha neatness a fel fai tha em ti te an ena chung te na paru ka tang chuanin score pakhata tanga som in kar an pe a average kan la a ti chuanin judge pali te tangin average kan la chuak le chu ta score sang pathum te chu loman kan ron pe don ti na ani maya ti chuanin loman hi pathum na tangin semtranila pakhatna le pathum na voina loman pathum na la tu chu government jail high school te an ni pathum na loman hian certificate hi school mingin ani mi mal mingin student mingin ani tolawa certificate le participation prize money cheng sangthum makeng telani tikhan loman panhi na la tu chu Marian High School ser chip te an ni loman panhi na hian in certificate le poisa file cheng sanga king telani le loman pakhat na score musang ber chu government Mizo High School an ni certificate le poisa file cheng sang sari aking tel ani pakhat na hi chu azia phi adang chuang lo ani alo me